Stari moj, kad se ovo napuni, ajme, ja jedva čekam, vamo ti budu bubnjevi. Kamere su ovdje, sve puno, gori ti Viktor visi. Navijačice, deliri, ja se naježio, jedva čekam da počne sezona. Ovo da bude 3 puta godišnje puno, nemate da neki, puno navijača. To ti misliš, dragi. AFC su institucije, si ti normalan, dragi. Dobro, kako ti misliš ove igrače povezati s navijačima da ih toliko dolazi? Ja, pogledaj ti samo taj popis imaš. Golmani, Franko Bilić, Prusac, Stojkić, Šućur. Svaki velik klub ima pismo o svom igraču, ili tako? Bilić, Franko, vratar. Franko, sunce žarko, volite i Dražen Žanko, Valović. Dobro, Valovi ništa, dosta. Imaš evo ti zadnji vez, imaš Crnjac Trivković. Crnjac, visok, zgodan, plav, jaki, eksplozivan, zabija gol, koristi labelo, to je naš Crnjac. Dobro. Imaš Trivkovića. Njegove smo ti sve, znači, postere stavili u bipe, zato jer je zgodan i onda će i cure doći. Dragi be. Desni bekovi Juretić, Mić, Tustonić, Juretić ti je novi igrač, tako da to znaš. Znaš, vidiš šta smo napravili za Juretić. Transparent. Kuhinske krpe, to nije transparent. Nisam imao lancu. I šta je onda kuhinske krpe? Kad se to raširi, bude tu dosta krpa. Znaš kako to bude dobro, stari? Efektno je, dosta je dobro. Dobro, imamo livi bekovi, Dino Peša, Rađa, Šuljić, Tači i Tunjić, to su ti livi bekovi. Ta mi je pozicija u srcu, a bija livi bek. I uspija bi da mi delegat nije uklizao na time-out. Ja sam za njih napravio posebne dresove. To je najdosadnije. Posebne dresove? A oni će imati posebne svoje dresove. Oni moraju biti iste boje koji ostali kad se igra. Ne moraju. Stari, šta ti tu se nosiš, U toj korpi? Teniska za suca dignit u glavu. Šampon da se okliznu protivnici u drugom kolu. Što ima tu još? Dvogled. Dobro, šta ješ ti kanoća? Znaš ti kao je tači brz, dragi. Ali ne treba ti kanoća, ali zato? Ne treba, još kad balon ulazi u rašlje, sve zna, znači vidi. D Peša, Nike patike. Stari, imaš kilo manistre u kesi. Šta će ti kesa i manistra? Za te nam svaki put za kartu. I šta daš manistru? Pa možeš ući s iksicom, besplatno. Mora sam da mori, zato jer ima ženu i dicu. Zavarivač, pegla za kosu, mi se kužimo navijači i igrači, mi smo ti spojeni. Krijeveri si lud. Ima tu svašta stvari. Svi krijeveri sam unutra. Kako gubimo, dragi, samo je pustimo da pojede zapisnik. Ima tu šta je ovo još, sve za kosu. Moram reći da je metla tvoja tamo. Je, ali to je za mene. To je meni za sriću. Metlu nosiš za sriću? Da. Dobro. Dragi, Sidruni, Gotovac, Grubelić, Kovačić, Moro i Ante Peše. I to je to od momčadi. Ti biće ne znaš za Sidrune. Ne znam, sve. Znam da su malo jači i to je to. Šta s njima? Drle, Kina, Mali, Zeus, Rusi i oni. Ozbiljno. A to su oni. Samo su sad počeli igrati balon, dragi. AFC-u. A ako Maradona ima svoju crkvu, AFC-u bar mora imati kapelu, dragi. Negdje na Kmanu, gore. Evo, glama neka. Već dolaze. Ko dolaze? Navijači, stavio sam, znači, da igra ženska odbojka. Čepa, ti nisi normalan. Ma moraš! Kako ćemo privući drugčije igrače? Novine ćemo završiti, lažeš ljude. Za Final Four sam stavio da tad nastupa Miša Kovač. Znači, bit će puna dvorana, bit će deliri. Ako završi u novine, nema veze. Svaka reklama je dobra. Pa, još bolje. Jurija će doći. Biće nered, ne? Stari, moram ići napraviti sa Stojkićem trening. Pa kad si ga nagleda? A previše se baca na glavu, dragi, u zidu, stativu i po parketu. Reka mi da mi ovo dobro koristi. Ajmo, AFC-u! AFC-u, di si bio? Jer si li me zavolio? Stari. AFC-u, dođi. Znaš šta, tribaš doći vidio je momka. Stojka brani, Stojka čini, Stojka može i na bini, na tribini, uvijek zini, za AFC-u zini, baš ga zini.